hiyo mambo yote ya BBI, kamati imekuwa gazetted. Sasa Wakenya wote sasa tujipange, tuhakikishe ya kwamba copies tuko nazo, tusome, na tunataka kamati ya Haji itoe taarifa na itoe timetable ya vile wataenda kwa Wakenya, waende katika kila sub county, waende katika kila county, ndio maoni ya Wakenya wengi ipatikane. Watatueleza ya kwamba kutakuwa na mkutano sehemu gani, kutakuwa na mkutano wa kutoa maoni sehemu gani. Wakenya wajitokeze, wajipange, watoe mapendekezo yao ya implementation ya ile report ambayo ilitolewa, na kama wana maoni zaidi watoe maoni yao, kama wana maoni ya kuchangia na kuongezea watoe maoni yao, ndio tukamilishe kazi hiyo vile imekadiriwa by June. Tuwe na report ya pili, ndio tuweze kukamilisha sehemu hiyo, ndio turudi katika ile kazi ya maendeleo.